kitambo kya misa ahabwo kwakira omwaka omusya ogw'2025 Ishabarisa Lambert beine omugisha yashaba abikiriza okukuratira obutumwa bwa Papa okurinda obusinge hamwe n'okwetantara obwangane. Hona Ishabarisa Lambert yashaba abikiriza okongera amani omu mirimo egenderire kubinga obworo omu maka gaabo omu mwaka ogw'2025. Miseji yahikwamu na meya w'orurembo orwambarra Robert Mugabe Kachebezi kandi yashaba bagyetabamu okwebembeza rukundo omu bi barikukora byona. Turiyo ntuzakuza omubwire bw'obururu butakabaganisamu abantu, obururu butakaterana abantu, obururu obw'okushumirana obwo burere. Reka tworekerere aha bintu birikubasa kutugaita hamwe tukagira abebembezi barungi tukagira ihanga rirungi rero mukama akabona kusimwa munonga mukunda nabishema nangu owakubire yakushobize umwete musasirana ko kumukusasirana na ruhanga abasasira mwena mufuna imigisha eco naco twaceka kandi tushitame twicubinterize tutekateke tureke gutwabona umwebe mwarunda bebembezi abashikire kandi yese mutagaga kwefuza urunda bemeza bo kubakunda abemeza bari hihi abemeza banyu abarabakorre bakabasya cy'umukwenda. Omu district eya Kyenjojo eminyeto omu district ejo batahira omu mwaka ogw'2025 n'okuzoora entaranta ezibine omu myogo etari emwe n'emwe. Aba bekozeremu ekibesere Kyenjojo Got Talent okworeka entaranta ezibine. Talanta zino zikora sente bantu bengi abazitungire mu buzi yona so bantu twenzire kubakwatiraho nabo kujya stage enungi abazini abahaiguru baziniraho ekwe nabo bahure nikimanyisake kika stage kezo begaruke mu amani no kuongera gukora ibizina byabo kurungi amanyangu nyencha nabo basobora kujya stage ya Uganda runda stage ya yensi yona entekaniza nkeno yerkuleta abanyabishembo hamu kugira kibakora bakachikora hamu tekira kukanya nabo kimongere mu akaruru akamane no bugaro. Tuganireho nabetabira mu mpakezi. Nimbasima muno nisimana kama kutesa kutahakagisa koleka talenti zaitu ayebale muno abazini nabe bukonde tuolekeze murundu kuni tusabachongere mu amani kikaleho kiti tumusima aizira kwimutya abazini hakiro kiti Kamuri kutesa otebekanise empakezi araganise ekirukurataho omu mpakezi. So abantu basinga gundi abantu abaraga ogu muntu abanyire kuzina ibizina kuunga kuja at least buri mwaka kurora kuyatunga professional studio yera recording ibizina bye kwenda wagende ha stage matunji hazana kumbeka amakaliro naguna gombeka ndeza usi aza etunguche. Abasinjire bahirwe za TV hamwe n'emedali. Amakuru aga gashakwa Ali Waswa na Daniel Bingana.